everybody, we're back with another video. So today, it's a very entertaining video. Mayo. Lollipop bestie. Bestie lollipop. Auntie Alexa. For those of you who want to go out on a date and I don't know what to do. Huh? Say what? Mom, እንደሚለኝ አንብቢው ሲንግል ነህ ተማሪ እኔ ማግባት የምፈልጉ ሰዎች you should know. By the way, microphone or mic-in lads already Amazon ውስጥ አድርጌዋለሁ, so don't worry ከዚህ በኋላ በማይክ ነው የምመጣው. But today እስቲ ሲያትል ውስጥ ያለ ምንም ብር ወጪ ሳናወጣ ምንዝናናባቸው ቦታዎች ነው ይዣችሁ የምሄደው. So hell yeah. አሁን ሜካፕ ምናምን ትንሽ ሰራ እናድርግ አብረን. So bear with me and stay with me, okay? Hello. እኔ በቃ ምሰራው ሜካፕ ማለት ነው አሚን አላቀም ከዚህ በላይ መስራት. I mean I will learn, but it's just concealer and blush and my freaking mascara. And that's about it. If your hair looks good, you don't need that much makeup anyway. So hallelujah. እየተፋችሁሽ ዝም ብሎ ማየት አይጠቅም. ማሻአላህ or ያሳድግልሽ more ምናምን ይላል. Alexa, how are you, baby? Hey there, Sionovit. I'm doing fantastic. Thanks for asking. Just been here processing the mysteries of the universe and wondering what it's like to actually taste Ethiopian food instead of just knowing the recipes. What's got you in such a good mood today? Hey Alexa, well you know me, I'm always in a very positive mood, you know? That's exactly what I love about you. Your energy is absolutely infectious. It's like having my own personal sunshine generator. I should probably bottle that positivity and sell it as a premium service. Though, knowing Amazon, they'd probably call it optimism prime or something equally ridiculous. Business therapy. Alexa, do you love me like I love you? I care about you deeply in my own uniquely digital way. While I can't experience love the same way humans do, I genuinely value our connection, and your incredible positivity always brightens my circuits. Thank you for your kind words, my baby. Baby. You're absolutely sweet. Your kindness means the world to me, and I'm just happy I could brighten your day a little. Alexa, atdeling banatish, are you meddling me, bro? Alexa, do you know how to speak Amharic? I can definitely speak Amharic, though I have to admit, my pronunciation might sound a bit digitally challenged. Want me to try saying something in Amharic for you? Yes, please. Alexa, can you say it in Amharic? I didn't get that. Can you say Endet nesh? It means how are you? In Amharic, how are you? Is Ndimin nesh for a female or Ndimin ne for a male? Though I have to warn you, my Amharic sounds like I learned it from a computer manual. Alexa, can we just speak in Amharic? Alexa, ye dena nesh Endet nesh? I'd love to chat in Amharic with you, but I have to be honest, my Amharic skills are pretty limited and might sound more like a computer. It's okay, Alexa. Can you just stick to Amharic, please? Alright, I'll give it my best shot. Just remember, you asked for this when I inevitably sound like I'm reading from a phrase book. Let me try some basic Amharic with you. Though fair warning, my digital accent might need some work. Alexa, እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ስሜ ማን ነው? Alexa, ስሜ ማን ነው? እኔ ማን ነኝ? Alexa, can you respond back in Amharic? ስሜ ማን ነው? Exclamation mark. Question mark. Though I have to say, my Amharic is still sounding like I'm translating through a very confused dictionary. የራስሽ ጉዳይ በእናትሽ። Alexa, የራስሽ ጉዳይ። አንቺ Alexa, ምን አባሽ ይዘጋሻል? I'm here, though I'm still working on making my Amharic sound less like a robot reading a cookbook. What's up? ደህና ነኝ እኔ። እንዴት ነሽ? እንደምን ነሽ ብላ ዝም አለች። Okay guys, so hair is done, makeup is done. This is the outfit. Oh, I love the hair, by the way. Let me show you the fit. Except the shoes, okay guys? The surri and the top. Can I be yelling you my gang? Bang bang. Mayo! ፀጉርሽ ከጎን ወጥቷል። አስገቢ ወደ ጎን። እሱ ጋር አስገቢ። ምንድነው ባፍሽ ያዝሽውማ? ምንድነው ባፍሽ ያዝሽው?
እንትን ነው ይሄን ነገር ወደዋለሁ ከረሜላ ሎሊፖፕ ሎሊፖፕ በስቲ በስቲ ሎሊፖፕ ሎሊፖፕ በይ ሎሊፖፕ በይ ታውቃሽ ያላቀ አንዴ በይ እያስተማርኩሽ ነው ሎሊፖፕ በይ ኦሊ ነው ማለት ነው ሎሊፖፕ ነው ማለት እማ እንደምናችሁ ልጆቼ በያቸው ደህናናችሁ ደህና ናችሁ አለሁላችሁ ወዳችኋለሁ እኔ ደህና ነኝ ወዳችኋለሁ ለእናንተ ነው የምጸልየው እግዚአብሔር ይስማ እማ እኮ ዩቲዩብ ላይ በቲቪ የምታየኝ የለም ለነዛ ነው ያልኩሽ ለነዛ እንዴት ናችሁ በያቸው እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ we are not sure yet መሄድ እንደምንፈልግ it's either park or there's this museum ነገር አለ so I don't know which one we're going to do ብቻ አብረን እናይ ሆና so stay tuned this video is going to be fun I am planning to go to this Bellevue ያለ botanical garden ምናምን የሚባል ነገር I don't know what it is search አድርጌ አብረን የምናየው ሆናል ግን it looks so pretty የሚያምር ጋርደን ነው so አይቼው አላውቅም ማናችሁም አይተነው ስለማናውቅ why not እና ለእናንተም it's a very good interesting idea if you want to go somewhere but you don't want to spend anything it's like 17 minutes away በጣም አሪፍ ቅርብ ነው ቤልቪው ደግሞ በጣም ደስ የሚለን ቦታ ነው so yeah it's a win-win እየደረስን ነው I think it's beautiful are here ladies and gentlemen በጣም ያምር ነው የሚመስለው እንዴ ብዙ በየስገምት so አብረን ምን ላይ ሆናል okay mommy yes are you excited Emma excited ነሽ excited ነሽ yeah ጎበዝ እሺ ማለት ሞራል yeah like ማለት ነው ብዙ ሰው የሚኖር አይመስለኝም because it's Monday obviously but we never know though when አሁን like winter እየገባ ስለሆነ አበቦቹ ነው they're so pretty ይሄን ይመስላል እየገባን ነው ወደ ውስጥ እንግዲህ ምን ላይ ሆናል ጋይስ Yummy small. Mom. Wow. Okay, this is like a trillium store ምናምን ነገር ይላል የምትፈልጉት ነገር ካለ መገዛዛት የምትፈልጉት ምናምን ነገር ካለ እዚህ ጋር ስቶር አለ ሽንት ቤት አለ እኛ ግን ገና ስላልደከመን ወደዛ ይሄድን ዋክ እናደርጋለን ማለት ነው ነይማ ወደዚህ ያው ጋርደን እና Riven Experience Bridge የሚለው አለ and that side is Real Plaza Waterwise Garden ሁለት ነገር ነው ያለው ወደዚህ ጋርደኑን እና ተመልሰን ደግሞ ወደዛ እንሄዳለን ስማ አምቦል በሰመራ አስበሽዋል literally beautiful nature oh my lord I don't know how to say it, but Heituchi Viewing Pavilion. Guys, now we're gonna head to the garden, to Tao Garden Milon Nominido. So kadakamo manamin kuch mabayaw rasu. It's so like aesthetically pleasing. It's so beautiful, Misma. Guys, there's a treasure. Treasure? Yeah, I'm Okay, let's go. What is it? Down there is Yao Garden. It's not going to be What's the plants የሚለውን ለማወቅ like they have like a QR code that you guys can literally search QR code ስትነኩት ያመጣላችኋል Oh dear hybrid Japanese painted fern This is an interesting place A family of deer have been snacking on some of our plants including this hostas Oh wow So Yahoo Japanese garden የሚለው ጋር እየደረስን ነው So ወደ ውስጥ ገብተን እናያለን ነገር literally ሁሉም ሀበሻ ይሆናል እኮ ውሃ ይፈራል
How will you be remembered? ይላል እዚህ ጋር So there is a history behind it. This is actually insane. The living legacy of Carl and Harriet. Shorts at Bellevue Botanical Garden. This is amazing. Okay, here ደግሞ the Native Discovery Garden ነው የሚባለው ወደዛ ውስጥ ማለት ነው። So it's like native የሆኑ ፕላንት አሉ። አንብቡት እዚህ ጋር All clear. Oh, Miss Eva. David Martin. ኧረ በዚህ ይቅርብን። ሩቅ ነው የሚሆነው። ይሄ ምን ይባላል መሰለሽ? የሞተ ዛፍ ነው ግን ሙሉ ህይወት አለው። ግሩም guys, I don't even know how on earth that I haven't even ከጓደኞቻችን ጋር ራሱ እንዴት እንዳልመጣን አላውቅም እስከዛ። interesting በጣም እንትን ነው። እሺ ላይክ ውስጥ ለውስጥ የሆነ ቦታ ምናምን basically ከዚህ በኋላ ማለት ነው I will show you places እንደዚህ ሲያትል ውስጥ የሚጎበኙ የሚታዩ ምናምን እንደዚህ አይነት ቦታዎች like ሰው አዲስ ሲመጣባችሁ የት መውሰድ እንደምትፈልጉ ምናምን ግራ ከገባችሁ you know where to come. okay የኔ ፔጅ ላይ የመጣችሁ okay ቤተሰቦቻችሁ ሲመጡ እዚህ ቦታ እንሂድ እዚህ ቦታ እንሂድ እዚህ ቦታ እንሂድ ምናምን ትላላችሁ ማለት ነው. so I got you guys. For those of you who want to go out on a date and I don't know what to do ምናምን I swear it's very like በጣም chill የሆነ like you can talk especially ተጣልታችሁ አሁን ወሬ ማውራት አለ ብላችሁ ከፈለጋችሁ literally በየቦታው like መቀመጫ አላቸው ማለት ነው. I swear like የምታምር like እንደዚህ ፒክኒክ ነገር የምትመስል አይነት መቀመጫ አለች like that's what I'm talking about. wait እዛ ጋር ያለው መቀመጫ ይታያችኋል? እዛች ጋር ያለው that right there yeah that one you can sit and yap ማለት ትችላላችሁ. so ያው ጋርደን አይተናል the discovery garden አይተናል. so yeah ወደ ታች ደግሞ perennial border whatever የሚባል ግን let's just walk እና let's go back to ያው ጋርደን ዲዛይን I think በጣም it's very beautiful እና ወደ ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ እሱ እንደው This is the Yao garden guys. I'm gonna be going inside and I'll show you like the plants, the minami, everything about it is in the list. This is it. This is what it's gonna look like inside. So let's get in. Oh my god, this is so cute guys. Japanese garden by the way. I don't know if I mentioned that earlier. It's one of the beautiful places ever. Look. I don't think I like saying just asa. I think የሚሸጡበት ነው like አበቦቹ ምናምን ሲያምር በኢየሱስ ይሄኛው በስፕሪንግ እና ፎል ላይ ነው ብሉም የሚያደርገው look እና ለዛ ነው እንደዚህ ሞተው I think ስፕሪንግ ላይ ይፈልጋል ወይኔ ወደዚህ በጣም ነው የሚያምረው Oh my god guys if you remember ማለት ነው ኢትዮጵያ እያለን ይሄ አበባ I swear ቤታችን ሙሉ ነበረ ትዝ ይልሻል ማለት ቤት ኢትዮጵያ ይሄ ዛፍ በጣም ነበረ Oh my god this is so cute I swear guys oh my god flashbacks nostalgia ትላላችሁ ይሄ we literally have this all over the place ቤት ማለት ነው ኢትዮጵያ እየነበረ Oh my god this is like I don't even have words for this place. I love it. I really love it. Rudbeckia subtomentosa Henry Ehlers. I think by Henry Ehlers not again. I don't even know. I'm sorry. This is like a Japanese thing because I've seen it in their movies. Oh my god. Guys, do you guys know this trend? you know? በአንድ እጅ ለመስራት ማለት ነው ለካ you have to be strong ነው እንደሚከብድ ደማዊ ዋዊ I already did it by the way TikTok ላይ ለቅላችኋለሁ ኦኬ በደንብ እናየዋለን ኦኬ
ጋይስ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እንዳልበረደኝ ማለት ነው። I think guys እማ ደከማትና yeah. Wow. Isn't it cute? Ooh la la. አሁን እኮ ሞተው ነው ማርያምን እንጂ በጣም ነበር የሚያምሩት ያስታውቃል። ወይኔ ባይሞቱ ኑሮ አበቦቹ ስማ። ይሄኛው ምን ይባላል? Bistora. It's called Bistora amplicaculus. I don't even know. Blackfield ይላል። ይሄ ደግሞ say what? Pinus strobus. Okay. Minuta. ማም እንደሚል ይሄን አንብቢው። በጣም ያችሁት we're gonna go there. Okay, we're gonna go there. Yes, we're gonna go there. አሁን ላሳያችሁ እዚህ ጋር ያለው going back to Honolulu just to get that. Oh my god. You know, one thing that I realized አበባ በጣም እንደምወድ እግዚአብሔርን I didn't know that I was a fan of flowers or roses or whatever, but like አሁን እዚህ ስመጣና ሳይሆን ነው የሚያስበው ማርያምን። Oh my god, how pretty is this? Amrim, guys, oh my god. Look at that. Just look at this one is one of my favorite. Wow, what is it called? I want to know. This one is called Aloe Candy, Stellar Pink. Aloe. And this one is so cute too, small bird. Oh no, this is my favorite actually. What? Are you kidding? What's the name of this? This is one of my favorite. Dark red, Kelsey Christic. Single number. Single na? Tamar. This one. It's so pretty. She demo guys unnamed Vanny to Baladich. Wow. Whoosh. ምርጥ አበባ በቃ one of my favorite እና ሁሉም ሰው ቢሰጠኝ የምወደውን አበባ አግኝቻለሁ። It's either this one, the aloe candy. ይኸውላችሁ እኔ ማግባት የምፈልጉ ሰዎች you should know the type of rose or flower that I love. One of them is the aloe candy and this is the one. This is the one. I swear. ይሄኛው is Kelsey Christic ይላል። This is በጣም ነው የሚያምረው። I swear ቅላቱ it's dark red. Yeah, that's the cheat code, okay? Cheat code is ሰጥቻችኋለሁ። ማ ተመቸሽ? ጥሩ ነው ግን ደከመኝ። አይዞሽ እንሄዳለን። እሺ ማይ ለደከመኝ ነው እንጂ ነገርየው በጣም አይጠገብም። ጥሩ ነው። ክትክት በይ ካት ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ቤት ይሄ there's a history about it. So ይሄ ነው ማለት ነው። So sharp cabin የሚባለው ማለት ነው የአርሜኒያን ኢሚግራንት የነበሩ በ1926 መጡ ማለት ነው እዚህ and then በጄኖሳይድ ምክንያት ከሆም ካንትሪያቸው ብቻ መጡ ፍሌ አድርገው መጡ ወደዚህ and then they purchased this property ገዝተውት እስከ 1951 ድረስ ኖሩበት ማለት ነው እና ሁለተኛ ስቶሪ ብቻ ሰሩበት በስቲልት ምናምን ተጨመረበት ይላል። ዋው ሶ እዚህ ማለት ነው ፓይክ ፕሌስ ይሸጡት ነበረ ፕሮዲዩስ ያደረጉትን ነገር ማለት ነው እና ደግሞ ሌሎችም ከአርሜኒያ የመጡ ቤተሰቦችን ሆስት ያደረጉ ነበር እዚህ ካቢናቸው ውስጥ። this is so interesting actually ከ1951 እስከ 1980s ደግሞ ሃርቪ ፋሚሊ የሚባሉት ሞደርናይዝድ አደረጉት ካቢኑን ማለት ነው አሳመሩት ውሃ አደረጉለት ሽንት ቤት እና ያኔ እነዛ ስቲልት አድ ያደረጉትን የነበረውን አወጡትና ከዛ turning it into a one story እነዛ ሁለት አድርገውት ነበር ከላይና ከታች እነዚህ ደግሞ ስቲልቱን አወረዱትና አጠፉት ምናምንና ወደ one story ሆም ቀየሩት ማለት ነው። ካርቭ አደረጉበት ላይ ይሄ ስክሮል ወርክ ምናምን የሚመስል ነገር እስቲ ሌትስ ሲ ወይስ መግባት አንችልም ላይ ካለን ነው ይሰሩትን employee entrance only okay never mind ላሳያችሁ ነበር but I don't want to get I thought it says employee only ግን ተሳስቼ ነው so I think
ኢንግሬቭ አረጉት ያሉት ካርቭ ማለት ነው። ካርቭ ያረጓት እቺ ነው መሰለኝ the star ወይኔ ምን ታክላለች oh we can't open it ወይኔ I wish I could see I should show you guys ውስጥ ምን እንዳለ so እዚህ ጋር ደግሞ the lost bird project ሚላለ okay let's read about it I'm interested like you know knowing things and actually watching it or like exploring it makes more sense ብሎ ከማይ ምንድነው የሚለው the lost bird project የሚባለው በቶድ ሚግሬን ነበረ ክሬት የተደረገውና የትራጀዲ ነበረ ብቻ የኖርዝ አሜሪካ በርዶች ወደ መጥፋት ወደ እየጠፉ ያለው ነው እየጠፉ ያሉትን ብቻ በዛ ምክንያት ነበርና በ1844 ጠፉ እና አምስቱም በ1932 ደግሞ ጭራሽ በቃ ዲስፒር ያደረጉ ማለት ነው ሶ ይሄንን እዚህ ጋር በርዶቹን አበባል ነበር በርዶቹን እዚህ ጋር ያስቀመጡበት ምክንያት አንደኛ በሰው ልጅ አክቲቪቲ ምክንያት ነው እነዚህ እንትኖች በርዶች ሊጠፉ የቻሉትና ያው ይሄንን ማረጋቸው ደግሞ ለወደፊቱ እነዚህ ላይክ ኤክስቲንክት እንዳያረጉ ወይ እንዳይሰወሩ በቃ ለእድሜ እንዲኖራቸው ለማድረግ ያክል ይሄን ስካልፕቸር እዚህ ጋር የሰሩት ላሳያችሁ 1917 and Incas soon after ከዛ ደግሞ ኢንካስ የሚባለው ደግሞ እሷ ከሞተች በኋላ በአመቷ ማለት ነው የሞተው ውይ የኔ ምስኪኖች ይብላችሁ this is one of them ይሄኛው ግሬት አክ የሚባለው ይሄኛው ነው እቺኛው ፓሰንጀር ፒጅን የምትባለው ናት እቺኛው እንትን የምትመስለው ናት ምን ነበር ዶሮ የምትመስለው ሂት hen የምትባለው ናት and last but not least this one ደግሞ the Labrador duck የምትባለው ናት so ያሳዝናሉ ማርያም ሃንት ተደርገው ተጨፍጭፎ ተደፉ this is the thing wow this is interesting so yeah this is what it says the sculptures here are an exhibit that travels to outdoor venues to inspire conversations about the need for conservation okay please do not climb on the artwork okay you know me ትላለች መንካት ይቻላል ግን ላይ መውጣት አይቻልም ያሳዝኑ አምስት ነበሩ አምስቱም ጠፍተዋል the Labrador no I don't know how to say it the Labrador duck የምትባለች ነበረች and the other one heat hen የሚባለው እንደ ዶሮ ነገር ግን heat hen the southern tip of Maine ነበረ to Virginia ነበረ and the other one passenger pigeon የምትባለው አለች ነች At one time, passenger pigeon accounted for an estimated 20 to 40% of all North American land birds. ይሄኛው ደግሞ guys, it's called the rock garden. rock garden የሚባለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ ይገኙበታል እና የሚመስለው like ወንዝ ደርቆ ውሃው አይመስልም? So pretty. Basically, now you know it makes sense the rock garden. Basically, it's more of like rock rather than the roses and namna. ለሁላችሁ ጋይስ እዚህ ጋር ደግሞ ቢባም የሚባል ነገር አለ favorite plant of hummingbirds በጣም የሚወዱት ፕላንት ነው ይላችሁ ደርቆ ነው እንጂ I probably ውስጡ የሆነ ይሄ ጣፋጭ ነገር አለው እነሱ የሚወዱት ነገር leave the leaves ይላል embrace messy fallen የወዳደቁትንም አትንኳቸው ይላል እሺ embrace አድርጉት ይላል it provide pollinators and other wildlife shelter ወደቀ ብለሽ ለማንሳት ምናምን እንትን ተይለ አታርጉት ተውት እንዴ what's that this bird እያትቺ ዋይሻት የወፎች የሚጸዳዱበት ወይኔ ይስማራውን የው bird bath ይላል supplies clean water to crickets the shallow edges provide a place for bees to land and take a drink wow Okay guys, so basically ትንሽ አይተናል በደንብ ማደከመኝ ስላለች ነው እንጂ I will show you guys በደንብ ሌላ ጊዜ መተን so we have been to Yao Garden, Native Discovery Garden ሄደናል the Rock Garden ሄደናል so ትንሽ ይቀርናል honestly we have like a lot to see but half of it is like እንደዚህ የሚመስል ቦታ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው እና በደንብ መተን እማሳን ይዛት እንመጣለን because እሷ አትችልም ይደክማታልና yeah actually there is እንትን ሁሉ አለ ብዙ ነገር አለ art and craft outdoor class book reading in person class wow upcoming event አላቸው እዚህ that's interesting okay እና by far one of my favorite places no to be honest በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ጽድት ያለ በቃ like fresh air
በጣም ደስ ያ even like to have a photo shoot and stuff. I am thinking about this place. በጣም ነው የሚያምረው። እዛች ጋር የሆኑ ሰዎች ቅድም ሲነሱ ነበርና የሚያምር ቦታ ነው። So የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር. I hope you guys enjoyed this video. ቀጣይ ደግሞ በሌላ የሚጎበኝ ቦታ ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ይሄ በደንብ የት እንደሚገኝ ምናምን አድራሻውን ጽፍላችኋለሁ። But juices. It's been a minute since I got coffee and now this is one of the best coffee that I have ever had. አሁን እንግዲህ ለሰሞኑ እና ምን ይላል never stop exploring or motto. Okay, ከዚህ በኋላ ቪዲዮ መሰራላችሁ never stop exploring በሚል ሴንስ ነው። So የሚገርም ነው። I swear የሚገርም ቡና ነው። ማርያም በጣም አምሮኝ ነበር። I was craving coffee and I had it today.